obushobozi bisaka atakakire basya abanize kubamanya isango bine kubanza bayetise byabo byona baba nibendangwe byetengo byabo bigarukemu kuliko ikice byawe botazire bibi byawe tokire kandi nebitago byawe bikoleshe omwaro hangahana tobitunge Rwenda Nshanju na Mukaga nibo bahamibwa mu nkereze giyo bumwe kandi obushobozi bisaka abahigero kukuratira karenda yabo uko muntu bwire bokora kalendezo nka yawe kalenda oba Gregorian kalenda neha obuyire bwingi omufirika okole orwe mu mpingo ezalesiwe Bayibuli nka yawe kalenda oba Gregorian kalenda kalenda abajumu ne barabira mu Bayibuli batwara obuyire mu mufirika buli mwezi tugira abashaka bataha mu itandiro lyawe buli mwezi tugira kuja hasi ya 30 tugira kuba 40 buli kwezi 40 uwe Juliana Yesiga ora RDC wa Chenjojo ohikira mukorogu agizire ngo kwegesa ko obushobozi bisaka kuhindura imbera z'abantu kandi omukwijja kwe tugobora abo kuba ayegesa abantu be ensonga y'obumu ayegesa abantu be ensonga y'okola namani bisaka yongere yahiga bahereza bo kunde kibina cya Rwangisereza baba nibenda kurakurana abokuba obusinge murobo nicyo tusekitira president kandi tumukunza muno amwesonga iyo kuleta obusinge abebyo butegeki abashubuza hamwe n'abezinde nkereza bahikira mukorogu gasha kodane bingana